neza abaduteze amatwi. Ni wa mwanya tugiye kubagezaho byinshi mu bushakashatsi n'ubuvumbuzi bwagiye bukorwa n'abantu batandukanye n'ibintu bitandukanye. Tuvuga ku bintu bitandukanye uyu munsi, reka tuvuge ku ndege. Buri umwe wese azi indege icyo ari cyo, urayibona iguruka mu gitondo. Bamwe bakibaza ati ni inyoni yakozwe mu munsi. Turavuga uburyo indege iguruka, twibukiranye bimwe mu byo twavuze. Reka tuvuge ku ndege byinshi mu kiganiro maze kubimenya. Ni umushoferi wa ku kamashini cyangwa ku kamodoka. Hanyuma taxiing ni cya gihe indege iba iri kugenda hasi ku kibuga cy'indege hamwe ibigendesha amapine hafi y'imodoka. Runway twabonye ko ari umuhanda indege zigendaho mu gihe ziri mu gikorwa cyo kugendesha amapine hafi y'imodoka. Take off ni igihe indege itangiye kuvana amapine hasi igafata ikirere. Landing ni igihe noneho indege iri kuva mu kirere ishaka kugwa ku kibuga cy'indege. Zimwe mu ndege zigira ibyo bita hydraulic ground interconnect cyangwa bypass pins. Ibi bikaba biba biri muri sisiteme yayo iyifasha kugendera ku butaka. Bene ubu bwoko rero busaba ko hari bimwe bihindurwa muri settings cyangwa igenamiterere yayo kugira ngo ibashe gusunikwa na tug drive. Uyu ni utwaye iriya tractor cyangwa se tug. Mbere yo gutangira kwatsa indege, pilot ahabwa uburenganzira n'abari hanze babishinzwe, nawe akabona kubwira wa muntu utwaye tug kuba yasunika indege nta kibazo. Nubwo abapiloti baba batarimo kubona iki gikorwa amaso ku maso bitewe n'imiterere ya kumba batwariramo, ariko haba hari kamera ibafatira amashusho y'igikorwa cya pushback ndetse na ekara babireberamo kugira ngo bizere neza ko bari gusunikwa mu mutekano. Ikindi kandi ntabwo ari ukubireba gusa, ahubwo baba banavugana mu buryo buhujwe baba bambaye mu matwi. Igihe bari gusunikwa nibwo noneho batangira igikorwa cyo gucana mu moteri y'indege. Iyo bamaze kuyigeza mu muhanda iza gukoresha ihaguruka, hakurikiraho igikorwa cyo kuyigendesha mu modoka taxiing. Aha nibwo pilot atangira noneho umurimo ukomeye wo kuyobora indege yicaye mu biro bye yiteguye guhangana n'imbaraga zo hanze zirimo imiyaga ndetse n'ibindi. Kompanyi cyangwa airlines nyinshi zitegeka abapilote bazo ko iki gikorwa gikorwa hacanwa moteri imwe gusa mu rwego rwo kurondereza benzine, dore ko inahenda ku kigero utakwiyumvisha. Ibi rero moteri zose zisigaye zicanwa mu gihe taxiing yenda kurangira, kuko igihe indege igiye gukura amapine hasi ngo ifate ikirere mu gikorwa twabonye cyitwa take off. Mu gikorwa cya taxiing rero abapiloti baba bagikora bya bikorwa twabonye byitwa checklist, ndetse akanatekereza ku gihe cyiza yumva yatangirira gucanaho za moteri zindi ziba zasigaye zidacanwa. Aha kandi abashinzwe ibikorwa byo hasi ku kibuga nibwo basaba umupilote kwigengesera, ni nabwo babwira abagenzi bose bakambara imikandara y'ubwirinzi, izo bita security belt. Mu gihe cy'urubura indege igomba kunyura hejuru y'icyo twakwita nk'itapi ikuraho urubura, base pass. Bakavugana n'ushinzwe iby'urubura ku kibuga, kandi bigasaba pilote gukora checklist inshuro ebyiri zose. Hakurikiraho igikorwa rero cyo guhaguruka bita take off. Iki ni cyo gikorwa kiba giteye inkeke mu bikorwa byose by'urugendo rw'indege. Bivuze ko bisaba kwigengesera, bitaba ibyo indege ikaba yahura n'ibibazo birimo no kuba yahita ihanuka igasubira hasi. Impamvu y'ibi abahanga mu by'indege bavuga ko ari uko iki gihe aribwo indege iba iremerewe cyane, heaviest point. Aha rero abapilote baba bagomba kuba inararibonye nk'uko baba barabitojwe. Hakurikiraho urugendo rero rw'umurambi y'indege imaze kugera mu kirere. Indege igeze muri metero hafi 350, ni ukuvuga feet 10,000 uvuye hasi, nibwo pilote atanga akamenyetso gasona ding kugira ngo amenyeshe abaseriveri bo mu ndege ko nta kibazo kuba bava mu myanya yabo bari bicayemo, kuko mbere yo guhaguruka bose baba basabwe kwicara kugeza igihe indege ifashe ikirere neza. Ni ku butumburuke kandi umupilote yemererwa noneho kuba yakwisanzura, akaba yaganira cyangwa agakora ikindi gikorwa gisanzwe, dore ko nawe mbere yo guhaguruka aba agomba guhangana no kuzamura indege mu kirere. Nta kindi aba agomba gutekereza kugeza indege igeze ku butumburuke twavuze haruguru. Kapiteni rero niwe uri ku mutwe wa byose, niwe uvugana n'abo hasi akora cyangwa abwira ku pilote gukora iby'abo hasi babasabye, cyane kuko pilote nabo babyumva mu twa twuma baba bambaye mu matwi.
abapilote hano baba batangiye urugendo rw'inzira, aho baba bagenda bashakisha ahantu hari umwuka umeze neza wo kunyuramo, cyane ko burya mu kirere naho haba inzira nziza n'inzira mbi bitewe n'umwuka uherereye mu gace inzira irimo. Aha abapilote baba bashobora gushyira indege mu buryo bwo kwitwara tumenyereye nka autopilot mode, noneho bo bagasigara bacungana n'ibijyanye n'ubutumwa ndetse n'izindi foromasiyo baba bahabwa n'ibipimo bya za radari basoma muri za ekara zibari imbere. Muri iki gice cy'urugendo rero bivugwa ko nta kazi kenshi abapilote baba bafite, akenshi birangira barimo gukora ibindi byo kuruhura umutwe ariko batarangaye. Mbere y'iminota 30 y'igikorwa nacyo gikomeye cyo kururutsa indege landing, abapilote batangira kuvugana n'abari ku kibuga cy'indege cy'aho bagiye kugira ngo babashe kumenya umuhanda cyangwa runway bari bukoreshe, hanyuma bagatangira kwitegura kumanura indege. Tubibutse ko ikibuga cy'indege kiba gifite imihanda myinshi indege zishobora kururukiramo cyangwa guhagurukiramo, aha biterwa n'ubunini bw'ikibuga. Hafi mu birometero 15 uvuye ku kibuga cy'indege ndetse no ku butumburuke butarenze metero 350, abapilote iyo bamaze guhabwa uburenganzira bwo kururutsa indege nibwo batangira kwatsa amatara yo kwiyerekana, ibyo bita landing lights. Hanyuma kuri air traffic control y'aho bagiye bagatangira kubitegura. Mu gihe cyo gusatira aho indege yenda kugwa, amamoteri atangira kwitegura kuba indege yasubiza inyuma, iki nicyo bita go around. Go around ni igihe indege yari igiye kugwa hanyuma igasabwa gusubira inyuma cyangwa kubizenguruka hafi aho. Ibi biterwa kenshi n'uko wenda babonye ko yari imanutse nabi cyangwa se babonye ko hari izindi ndege zari ziparitse aho yari igiye kumanukira. Abapilote nabo baba baratojwe guhora biteguye kuba basubika igikorwa cyo kugwa ku kibuga kubw'impamvu nyinshi zitandukanye. Iyo bishinzwe basabye kuba basubira inyuma bakongera kugerageza kugwa, baba biteguye guhita bakata ako kanya bakagaruka nyuma gato bitewe n'impamvu basabwe gusubira inyuma. Iyo nta mpamvu ya go around ihari rero, kugwa bigomba gukorwa nta nkomyi. Kugwa kw'indege burya noneho pilote yumvira umunyenga w'indege, kandi hakaba ari nawo hamusaba ubushishozi bukomeye guhangana n'imihindagurikire y'umuyaga mu gihe pilote agerageza kumanura indege ku butaka, ngo bimusaba ubuhanga bwinshi. Aha ngo ni naho umupilote mwiza asuzumirwa. Muzumva bamwe mu bagenzi y'indege igeze hasi bakomera mu mashyi pilote, bavuga ko mu by'ukuri impano y'umupilote igomba kugaragarira mu buryo yatwaye urugendo, ariko ngo umupilote w'inzobere agaragariza ubushobozi bwe n'ubuhanga mu kumanura indege ku butaka. Ikindi kandi kugwa neza kw'indege bituruka ku buryo yajemo isatira ikibuga. Hari amakompanyi agira indege zifite uburyo bwo kwigusha ku butaka automatic landing, cyane cyane nko gufata amaferi bikikora. Hari n'izindi zifite amamudasobwa computers zishobora kwigwishirizaho indege ku butaka, ariko hakaba n'izindi bikorwa n'umupilote ubwe 100%. Iyo abapilote bamaze kunyura kuri runway, bimwe byitwa taxiing, abapilote noneho bakora bya suzuma bya checklist ariko bya nyuma yo kugwa, after landing checklist. Mu gihe ibyo twabonye mbere ari ibya mbere yo guhaguruka. Hanyuma iyo bamaze gukora iryo suzuma rya kabiri, haramuka hagaragaye ikibazo kikandikwa mu gitabo notebook, ku buryo ikipe ikurikiyeho ku rugendo rukurikira iri bumenya aho ihera igira igikosora. Ubwo ikindi gikorwa ni ugukorana mu ntoki kw'abapilote bishimira ko basoje ubutumwa neza kuri buri umwe, ubundi ibikorwa by'urundi rugendo rukurikira bigatangirira kuri iyo ndege nk'uko twatangiye gutyo gutyo. Hari imbaga y'abantu benshi usanga bakubwira ko batinya kujya mu ndege, nubwo unasanga benshi batarayikandagiramo. Icyo nabibwirira dusoza ni uko batagakwiye gutinya indege, kuko abapilote bayo baba ari inzobere bazi neza ibyo bakora kandi banarambye mu mwuga wabo. Nubwo impanuka iturutse ku kindi kintu kidatewe n'abapilote ishobora kuba nk'uko izindi zose ziba, gusa wibuke kandi ko ikiba cyazinduye abapilote ari ukurinda ubuzima bw'abatwaye ndetse n'ubwe, kandi ari nabyo yaherewe amasomo adasanzwe, ubundi bituma utazongera gutinyira ubusa.